Raiji. Mwirejo wa muritwa wa Form 3 na rietwa Patrick Mutembei uria wetire na roji muronejo mara akithambagira ntuko ya Aramisi nijo gwatikanite. Ataramu bakuthambira baratindire guchwa mwirejo igoro gutina umbani ende narua jonekana jo gwatiri ni miti narajwiketwe mochari ya chuka ni borithi bakathwana. Ontobobo ne botumite munini wa Chibo wa Makinyanga Geoffrey Njagi kweza na mukana kiri akaribare bakuthambira miurone kagitene gaka na kinya kuria achiari bamenyere ana batigete akwe na miuro kagitene gaka kathigonko. Samuel Gaishima na riboti ya Keba. Neirio konirerera kamuturi muroni wa mara akubena thoko ya Kajuki na iguru ya kiringiro gikia kuthibo mutino no Patrick Mutembei muritwa wa kirachi kia bithatu cukuru imwe ya secondary Nairobi aurire icho Aramisi bakibutira na aruagina. Mbuera ya ugirwe na barabangi amwe na achiari ba Mutembei neetire atori baraba chogiria kumuthingata enderio areathwa wa bataomba kumuonokia. Mwana ina ombire kubalatia kulingana na deposit kugwata naomba kuthongira kwa mainstream na ara mwirigide kubutira kogwa airondero ni nene na ora ombire kumwona ara mwiso agira kona ukiria njara yake ya mbere na ya kairi asokaria mabuduru atia kuonekana na kumagu antu bamwise bomba kugambu kengo bomba gwita antu ba kubatetheria na ibaombie kuthingatia mwiri amwe na assistant chief wa Kayuki Mr. Ndega thainyanya cionthe mwanka utuko botha ciiri batamba gutetheka. Muthenya wegoro nthambiri chanterino itindite ukuria na makumbo mamurojo mwitwari uga uchwa mwiri wake ende batachuone ara mwiri ujo wojite kuonekana rukirirwa emunthe nkuruki ya kilomita 1 kuma arababutagira ituraukire na kwamba atiendega tomba kuwata report kuma kwi mwana umwe witwa Njoi Gatwiri uragombire gutwira na akuwata ntuma kuma mbali ya mutino kwamba mwiri uri ukuonekana bantu witwa iriuko ria gwage atu na matha maumongwa imbumbie kuringira police yetu ya Kajuki amwe na OCS wakathwana na enzangu asa chiefs na community na tomba kurasi bantu ara wage atu na kwamba atiembega tomba kuthithethera mwiri bandu uri aukithanjeni maigani utugiritwe. Ende Geoffrey Njagi uranwe munini wa Chibo wa sublocation ya Makanyanga narutite mukana kire achiari batige kurekagia anabago bathi kubutira mironi na timara yonka mona miro ngi yetu ya tarugutina na kana ntu miro na roje na ni urana antu magita mama mbura cia eronino ira limbure tere kawaida inkoromba antu betu bakariba Kajuki baombe kwariria na bao batikathakane na wiro muro batige kuthiko butira muroni na bombe kuinitiate kwithambira mucie ndeni ambathiru cia micie nuntu miro na atari ni kuraga antu ni kurana antu tayari muro wa mara nutangasi tombete kurana nantu kadhaa magita mama akuruka ma December na tutienda kuendelea gutantu nuntu wakwaga kumenya. Enkiripotera weru weekendi kuma ntere cha Kajuki gichugo bunge achuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel